nta mwana uvuka ngo ahite agenda. N'ibigo bikomeye ku isi bihera ku tuntu duke, gusa hari n'ibyahereye ku tuntu duke cyane. Nibyo tugiye kubabwira. Ni ibigo 10 byamamaye ku isi yose, bikaba bizwi cyane kandi bifite amafaranga menshi, ariko byaratangiye ku buryo umuntu wese yabyumvishe yumva ko bavuye kure. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ikigo cya mbere cy'ubucuruzi cyahereye ku tuntu duke cyane kigahera mu bukene bikaza kurangira gikomeye. Ni ikigo cya Apple Inc. Iki ni ikigo cyatangijwe n'aba bagabo Steve Jobs, Steve Wozniak ndetse na Ronald Wayne. Bano bagabo bose nta mafaranga ahagije bari bafite, kandi bari bafite inzozi zo gukora mudasobwa ziciriritse. Babuze amafaranga yo gukodesha aho bakorera, bajya gukorera mu igaraje riri Los Altos muri California. Mu gutangira kwabo kandi bahuye n'ibibazo by'amafaranga, aho bagiye babura ibikoresho bya mbere by'ibanze. Nuko Jobs agurisha imodoka ye, Wozniak we yagurishije calculatrice. Ikigo cya Apple cyatangiye mu mwaka w'1976. Umuyobozi wa Apple Steve Jobs yarakoze cyane. Byavuzwe yuko yaryamaga amasaha make cyane kandi yose akayakora. Yaryamaga amasaha ari hagati y'4 na 6. Ngo yajyaga ahamagara n'abakozi saa 9 za nijoro. Ikigo cya Apple rero cyariyubatse cyane bikomeye, maze bagira isoko rinini rigurisha mudasobwa. Baza guhura n'umugabo witwa Mike Makura, maze bafatanya mu ishoramari. None kino kigo cya Apple kiri mu bigo bikomeye cyane hano ku isi. Ubu cyamenyekanye mu gukora ibikoresho bitandukanye, harimo nka za telefone za iPhone, Mac, iPad, ndetse bafite n'urubuga bacururizaho indirimbo. Ubu ni ikigo cyinjiza amafaranga menshi cyane, kandi gikoresha abakozi benshi cyane ku isi barenga 100,000. Ikindi kigo cya kabiri gikomeye kizwi hano ku isi kandi cyarahereye ku busa ni Amazon. Ikigo cya Amazon ni ikigo cyashinzwe n'umuherwe Jeff Bezos. Yatangiye kino kigo mu mwaka w'1994. Yagitangiye ari ikigo giciriritse cyane agurishirizaho ibitabo. Jeff Bezos yatangije rino somero ryo kuri interinete mu mujyi wa Seattle, ari mu kaduka gato cyane. Abantu benshi babonaga ibyo ashaka gukora baramusekaga cyane yuko icyo gihe interinete yari itarakwira ahantu hose. Yaje kwagura kino kigo cya Amazon, atangira gushyiraho ibindi bicuruzwa, agacururiza kuri interinete bizwi nka e-commerce. Yinjiye mu bucuruzi kandi bwa cloud computing ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi. Nuko atangira gutumbagira, aramenyekana ku isi yose. None ubu iki ni ikigo cyihagazeho cyane mu byo gucururiza ibicuruzwa kuri interinete. Ubu kino ni ikigo gikomeye cyane kandi gikoresha abakozi benshi, aho gikorana n'abarenga 1.5 miliyoni. Ikindi kigo cyatangiriye mu bihe bikomeye kandi kikaba gikomeye ku isi ni ikigo cya Google. Abantu benshi barayizi. Ubu ni ikigo gikomeye kandi gifite n'amafaranga menshi, ariko siko byahoze, ahubwo cyatangiriye mu bukene bukabije. Ni ikigo cyatangijwe n'abanyeshuri babiri bari bafite inzozi zo gushyiraho ishakiro rikomeye kuri interinete. Gusa ikibazo ntibari bafite amafaranga, kandi nta nubwo bari bafite ahantu ho kuba. Bagiye kuba ku nshuti yabo yitwa Menlo Park, yari iri muri California. Ariko kandi bano banyeshuri babiri bifashishije uwitwaga Susan Wojcicki. Nuko mu mwaka w'1998 batangiza ikigo cy'ishakiro gikomeye ku isi. Abo nta bandi ni Larry Page ndetse na Sergey Brin. Nibo batangije Google, cyangwa se ikigo gikomeye kizwi nka Alphabet Inc. Iki ni ikigo kirimo ibigo bikomeye ku isi, harimo Gmail, harimo Google nk'ishakiro, harimo ikigo cya YouTube gicuruza video, ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bagiye baguriramo ibikorwa byabo. Iki kigo ubu kirakomeye cyane, gikoresha abakozi barenga 180,000 nk'uko imibare yo muri 2024 ibigaragaza. Ikindi kigo cyahuye n'uruva gusenya kigahura n'ubukene mu gutangira ni ikigo cya Walt Disney Company. Ni ikigo cyashinzwe na Walt Disney afatanyije na murumuna we Roy O. Disney. Bagitangije mu mwaka w'1923. Batangira bakora filime z'amashusho y'ubugeni cyangwa se animation.
batangiye bafite amafaranga make cyane kandi batabona n'isoko rihagije. Batangiye kwinjira mu kibuga cy'imyidagaduro, batangira kwagura ibikorwa byabo, bajya gukorera ku mateleviziyo, bahagurira n'ibikorwa byabo mu bindi bikorwa. Kubera umwuka w'igihombo no gushaka gusubira inyuma, iki kigo cya Walt Disney Company kigeze kumwirukana nubwo yaje kugarukamo. Ubu kino kigo cya Walt Disney Company ni ikigo cyamenyekanye mu by'itangazamakuru ndetse n'iby'imyidagaduro. Nk'ubwo harimo ibigo bitandukanye bizwi nka ABC, ESPN, Pixel, Marvel Entertainment, 20th Century Studio ndetse n'ibindi bigo bikomeye ku isi bizwi cyane mu by'imyidagaduro ndetse n'itangazamakuru. Kino kigo muri 2024 cyabarwaga ko gifite abakozi barenga 210,000, kikabarirwa mu mitungo igera kuri miliyari 194.2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kigo cyatangiriye mu bukene kikaba kizwi cyane cyitwa HP Inc. cyangwa se Hewlett Packard. Iki ni ikigo cyatangijwe na Hewlett ndetse na David Packard. Batangiriye mu gace gato cyane gakennye ka Palo Alto muri Silicon Valley. Batangiriye mu bukene ku buryo n'amafaranga ya mbere babonye bamaze gukora yari amadolari 538 gusa. Iki kigo cya HP kizwi cyane cyatangiriye ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1939. Iki kigo cyakomeje kuvugurura mudasobwa za HP cyakoraga ndetse cyongeraho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. None ubu ni ikigo gikomeye cyane. Ni ikigo gikunze gukora mudasobwa ndetse na imprimante zihagazeho ku isoko kandi zishimwe n'abakiriya. Muri 2024 cyabarwaga ko gifite abakozi barenga 58,000. Ikindi kigo kizwi cyane gifite amafaranga cyatangiriye mu bukene ni ikigo cya Mattel Inc. Mattel Inc. ni ikigo cya Elliot ndetse na Love Handler. Iki ni ikigo cyamenyekanye mu gukora ibipope ndetse no gukora ibikinisho. Gusa batangiriye ku bushobozi buke cyane ku buryo bakoraga ibikinisho byo mu ngo zabo hafi aho ndetse no mu rugo rwabo gusa. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'1945 batangiye ibikorwa byabo ku mugaragaro. Batangiye kugenda bakura gake gake kugeza ubwo batangiye gukora ibikinisho byakunzwe cyane nka Barbie, Hot Wheels ndetse na American Girl. None ubu kino kigo kirakomeye cyane, cyaramenyekanye ku isi yose, gikoresha abakozi barenga 34,000 nk'uko imibare yo muri 2024 ibigaragaza. Gikorera mu bihugu bigera kuri 35 ku isi yose, ibicuruzwa byabo bikagera mu bihugu birenga 150. Bafite umutungo ubarirwa muri miliyari 6.54 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kigo cyatangiriye mu bukene kikaba kizwi cyane hano ku isi ni ikigo cya Nike. Nike Inc. Iki ni ikigo cyatangijwe na Phil Knight ndetse na Bill Bowerman. Batangije ikigo cyitwa Blue Ribbon Sports ariko kandi batangirira mu bukene bukabije. Phil Knight we nta n'amafaranga na make yari afite. Mu mwaka w'1964 batangiye kugurisha inkweto zabo. Gusa iki kigo cyari kitaritwa Nike. Bakomeje kuvugurura zino nkweto kugeza ubwo bakoze inkweto bashaka, inkweto za siporo zikunzwe. Kino kigo cya Blue Ribbon Sports baje kugihindurira izina cyitwa Nike. Nubwo ari ikigo gikomeye bwose ariko cyatangiriye ku madolari 500 gusa. Uyu munsi ibikorwa bya Nike ndetse n'ibikoresho byabo biri hose ku isi. Ubu ni ikigo kiremereye cyane mu by'imitungo kibarirwa hejuru ya 38 bya miliyari z'amadolari. Kikagira kandi abakozi barenga 79,400. Iki ni ikigo gikomeye cyane kandi nacyo cyarahereye ku busa. Ikindi kigo cyahereye ku busa kikaza gutera imbere cyane kikamenyekana ku isi yose ni ikigo cya Dell Technologies. Iki ni ikigo cyashinzwe mu mwaka w'1984 gishinzwe na Michael Dell. Agitangira adafite n'ahantu ho gukorera, ahubwo yagitangiriye aho yararaga, aho yigaga kaminuza. Yaje gutangira guteza imbere ibikorwa bye, atangira kugurisha mudasobwa yakoze. Dell yakomeje guteza imbere ibikorwa byayo byo gukora mudasobwa ndetse no gutanga izindi serivisi zirebana n'ikoranabuhanga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.
none ubu Dell ni ikigo gihagazeho cyane mu ikoranabuhanga ndetse no mu kwinjiza agatubutse, nk'ubwo kibarirwa imitungo irenga miliyari 82.1 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2025 kandi hagaragajwe yuko ikoresha abakozi barenga 108,000. Ikindi kigo cyamenyekanye ku isi kikaba gikize nyamara cyaratangiriye mu bukene cyitwa Harley Davidson. Iki kiri mu bigo bikomeye cyane kandi bimaze igihe bikora, kimaze imyaka igera ku 120 kuko cyatangiye mu mwaka w'1903. Iki ni ikigo cyatangijwe na William S. Harley ndetse na Arthur Davidson. Ni ikigo cyamenyekanye mu gukora ibinyabiziga cyane cyane moto. Iki ni ikigo batangiriye mu nzu no yo kubamo kandi bifashishaga imashini imwe. Ni moto bakuye ku gitekerezo cy'ubwisanzure bwo muri Amerika, bazikora bagamije kuzikomeza ndetse no kwerekana ubwisanzure kuri moto. Izi moto zaje gukundwa cyane, abantu barazikunda bitewe n'imiterere yazo. Ibi byatumye kino kigo gitangira gukomera cyane, kiramenyekana ku isi yose. Kino kigo cya Harley na Davidson ni ikigo cyashinzwe n'abavandimwe nyuma yo gukora amagerageza menshi cyane kandi akabarusha. Ni Abanyamerika batangiriye muri Wisconsin. None ubu ni ikigo gikomeye cyane gifite umutungo ubarirwa muri miliyoni 12.1 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare yagaragaye muri 2023 bagaragaje yuko bakoreshaga abakozi barenga 6,400. Ikindi kigo cyamenyekanye cyane kikaba gikomeye nyamara cyaratangiriye ku busa cyangwa se ku mafaranga make cyitwa WhatsApp. WhatsApp ni ikigo cyatangiye mu kwezi kwa kabiri muri 2009, gitangizwa n'abakozi bahoze bakorera Yahoo aribo Jan Kaum ndetse na Brian Acton. Aba nubwo bari abakozi ntabwo bari bafite amafaranga ahagije yo kubasha kubaka urubuga rukomeye nka WhatsApp. Jan Kaum yari n'impunzi ituruka muri Ukraine ndetse yashatse akazi muri Facebook barakamwima. Ikibazo gihora ari igihe cyarahise bubaka WhatsApp, bayiha buri kimwe cyose cyakundwa n'abakiriya. Noneho muri 2014 ikigo cya Facebook cya Mark Zuckerberg kigura WhatsApp amafaranga arenga miliyari 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka umwe wakurikiyeho muri 2015 WhatsApp yabaye ikigo cya mbere cyo kohereza kandi ukakira SMS cyangwa se kwakira no kohereza ubutumwa. Kino kigo cya WhatsApp kiri mu mbuga zikunzwe cyane hano kuri isi kubera yuko abayikoresha barenga miliyari 2 ku isi yose. Nawe birashoboka yuko ibitekerezo byawe byabyara ikintu gikomeye cyangwa se ikigo cyawe n'ibikorwa byawe byavamo ibikorwa bikomeye kandi bikamenyekana ku isi yose. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba cyagushimishije ukore subscribe. Nitwa Impapuro Nongera, munyemerere duhura ubutaha.